U okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, Republika Srbija se obavezala da će prilikom izmene pravosudnih zakona u potpunosti primeniti preporuke sadržane u mišljenju Venecijanske komisije, savetodavnog tela Saveta Evrope. Venecijanska komisija u svojim mišljenjima ukazuje da je u pripremu zakonodavnog paketa uložen znatan trud, da su zakoni pripremljeni u partnerstvu sa zajedničkim projektom Evropske unije i Saveta Evrope dobro strukturisani, jasno napisani i pokrivaju sve bitne oblasti. Ipak, Venecijanska komisija naglašava da uspešna reforma pravosuđa ne zavisi samo od zakonodavnih promena. Kako bi se obezbedilo nezavisno pravosuđe orijentisano na budućnost, koje ima dobar ugled, najvažnije je da solidni zakonski okvir bude praćen nezakonodavnim merama. Vladavina prava je i određena, kako se to obično kaže, demokratska participativna kultura koja se razvija u jednom dugom procesu i koja, nažalost, kad je reč o Republici Srbiji, nije još uvek na zavidnom nivou. Istorijski posmatrano, mi imamo ozbiljne ostatke autoritarnih tradicija i to je nešto što u narednom periodu svakako treba ispravljati, na čemu treba raditi. Venecijanska komisija je identifikovala nekoliko ozbiljnijih problema u tom delu. Jedan od tih problema jeste i, da kažemo, potreba da se pravosuđe podmlađuje. Ne postoji neka velika motivisanost studenata, ne samo kad upišu pravni fakultet, nego i kada ga okončaju, da grade sudijsku karijeru. To su razlozi prekomernog uticaja politike u izbor sudija pre svega i jednostavno studenti smatraju da je to put kojim ne treba da idu jer je povezan sa političkim izborima. Stoga je efikasnost sudstva od presudnog značaja. Ono što smo uočili u problemu u praksi jeste neravnomerna opterećenost sudova širom Srbije. Na primer, sudovi u Beogradu su znatno više opterećeniji od sudova u unutrašnjosti. Jedno od rešenja može biti povećanje broja sudija, sudijskih saradnika i pripravnika. Smatramo da jedan sudija treba da ima jednog saradnika i jednog pripravnika. Naravno, to podrazumeva određenu budžetsku autonomiju sudova kako bi sudovi mogli efikasno da donose odluke u pogledu administracije i u pogledu organizacije svog rada. Formiranje ovih pravosudnih saveta, Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, i znate, i to je jedan dobar primer ili, da kažemo, jedan korak koji će nam omogućiti da kreiramo tu novu pravnu kulturu. Ako ta nova tela, koja su po Ustavu sa izuzetno jakim ovlašćenjima i zakonom takođe predviđena ovlašćenja, ukoliko budu formulisana na principu nekakvih trgovina, političkih, privatnih, tome slično, što inače nije bio redak slučaj u našoj prošlosti, onda će i ta tela koja treba na prvom mestu da budu nezavisna i da u njih uđu zaista istaknuti pravnici, ljudi od integriteta, biti onesposobljena da budu na neki način predvodnik te nove pravne kulture o kojoj Venecijanska komisija govori u svom mišljenju. Povećanje broja sudskog osoblja je takođe ono što smo uočili kao potrebu u vezi sa administriranjem predmeta i servisiranjem stranaka u tom smislu. Neophodno je da postoji pravna sigurnost koja se ogleda u ujednačenom tumačenju zakona, u jednakom postupanju sudija u istim pravnim situacijama. Nismo mi kao narod često skloni da poštujemo određene procedure, da ono što je propisano zaista i primenjujemo u praksi i na tome se zaista mnogo mora raditi. Pre svega, ova dva normativna koraka, promena Ustava i zakonske reforme, predstavljaju za Srbiju jedan, po meni, istorijski uspeh. Mi nikada toliko daleko od uvođenja višestranačja nismo ušli u proces reforme pravosuđa. Ustavni amandmani usvojeni prošle godine, kao i pravosudni zakoni koji su usvojeni pre nekoliko dana, zaista po svim parametrima jesu u skladu sa evropskim standardima. To je u svojim mišljenjima u više navrata potvrdila Venecijanska komisija. Tu nastupa ovo što nam sledi. To je izgradnja pravih pravnih vrednosti, pravne kulture, pravnog ambijenta u kojem se ne samo moraju primenjivati ovi zakoni,
nego prosto razvijati jedna strategija u kojoj će nezavisnost pravosuđa biti sredstvo, a ne cilj. Sredstvo da Srbija u dogledno vreme postane evropski uređena pravna država, država vladavine prava. Verujemo da bi jedna od mera za ovaj problem moglo biti ustanovljenje centralizovane elektronske baze sudskih presuda sa pojedinim kriterijumima pretrage, koji bi omogućile sudijama da se upoznaju sa stavovima i pravnim argumentima drugih sudija u sudskim odlukama, kako bi sudije mogle na taj način i da razmenjuju informacije i argumente i pravne stavove, a i kako bi se advokatura upoznala sa stavovima sudske prakse. Pravo i pravda ne nalaze se samo u zakonskim tekstovima, već pre svega u svesti, u dušama, u emociji onih koji treba pravom da se bave i pravdu da izriču. I u tom smislu, znači, donekle je zabrinjavajuća činjenica da buduće sudije ili ljudi koji su u pravosuđu i oko pravosuđa o vladavini prava ne samo da ne znaju mnogo, nego je očigledno i ne osjećaju kao pravnu vrednost. Bez toga, reforma pravosuđa u ovom ključnom i najzahtevnijem delu ići će, nažalost, poprilično sporo. Srbija već ima brojna upražnjena radna mesta u pravosuđu, a brojne starije sudije će uskoro otići u penziju. Ovaj problem je naglašen nedostatkom interesovanja za sudijsku karijeru među svršenim studentima prava. Generacijski jaz će biti teško popuniti, a to može postati endemski problem u godinama koje dolaze. Čak i ako nacrti zakona uspeju da povećaju nezavisnost sudija i efikasnost sudske uprave. Mislim da tu negde, ajde ne mogu da kažem presudnu ulogu, ali da veliku ulogu igraju i mediji i upravo naš posao koji radimo, a to je da sve one nejasnoće iz pravosudnog sistema, iz pravosuđa i svakodnevne sudske prakse približimo i razjasnimo građanima. Nažalost, to ne rade svi mediji. To radi jedna, nažalost, opet manja grupa medija koja osjeća tu odgovornost da prosto nije svrha našeg bitisanja da tražimo krivca, da osuđujemo, da bacamo drvlje i kamenje na nekoga, nego da i malo poverenja imamo da neko ko je na toj poziciji je s razlogom na toj poziciji i da zbog toga treba verovati u svaku odluku koju on donosi. I ako pitate i moje kolege, najveći problem na koji mi nailazimo je zatvorenost tog pravosudnog sistema. Njihova prosto nevoljnost da nam izađu u susret. Postoji trenutak kad moraš stati i pred kameru, kad moraš, jer si ti sudiš u ime naroda i nekad i to obavljanje te funkcije sudimo u ime naroda je i da narodu objasnim odluku koju sam doneo. Dok se ne urede medijski zakoni, dok se ne ukinu ta tabloidna suđenja koja se sprovode u medijima, mi ne možemo imati normalno pravosuđe. Pre svega mislim da moraju da reaguju ljudi iz pravosuđa. Kada god krše propise i zakone govoreći ko jeste kriv, ko nije kriv, ko treba da ide u zatvor, a pravosuđe ćuti, mislim da je to veliki problem. Vidimo onda ko je kome tu podređen, da nema podele vlasti. Neophodno je da prvo predstavnici vlasti, najviše predstavnici vlasti, budu sankcionisani kad god krše prezumpciju nevinosti, kad vrše direktan pritisak na pravosuđe, a neophodno je da čujemo glas ljudi iz pravosuđa. Sve te nezakonodavne mere bi trebalo da dovedu do onoga što smo pre više decenija imali kad izgovorite reč sudija, kad izgovorite reč tužilac, da to izaziva i poštovanje i neki odnos nekoga ko zaista deli pravdu. Zbog lošeg starta i loših materijalnih uslova na startu, na ulasku u pravosudnu profesiju, zapravo više nećemo imati kadra, nećemo moći da izaberemo najbolje među njima. Drugi važan faktor, kritika javnosti, što ste vi stručniji, to ste prosto imuniji na svaku kritiku javnosti. Zakoni koji se donose, izmene u okviru reforme pravosuđa, u okviru izmene Ustava, sve one stvaraju osnov, ali s koje god strane da dođete i taj zakon treba čovek da sprovodi i to znanje treba čovek da stekne, tako da se mi uvek vraćamo na tu ličnost koja je u središtu cele priče.